Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu baherereye hirya no hino hirya y'imipaka ya Afurika, muri Afurika ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, abaherereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Murabizi ko twiyemeje kubagezaho amakuru ari update ari kuvugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini ndetse no kw'isi, dufatanyije rero n'itsinda ry'abanyamakuru dukorana mu gusesengura no kubagezaho aya makuru yihuta, amakuru aba yasohotse ku bitangazamakuru, amakuru aba yarabereye kuri teri ku kibuga cy'imirwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 2024. Amakuru rero akomeye cyane aturuka ngaha mu gihugu c'u Burundi nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi murabizi ko yitabiye inama yabereye ya Addis Abeba muri Ethiopia, agahurirayo n'abaperezida bagiye batandukanye ba hano muri Afurika y'ubuseruko, harimo abajenerali bagiye batandukanye, Paul Kagame nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Abo ngabo bose bahuriye i Addis Abeba. Ibyakomotse muri iyi nama, ibyavuye muri iyi nama birakomeye. Tugarutse kubagezaho amakuru agezweho ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yitabiriye inama yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia. Perezida w'igihugu cacu c'u Burundi rero akaba yarahuriyeyo na nyiricyubahiro Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda, akaba kandi yarahuriyeyo na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Bakaba bakoze inama ikomeye cyane. Murabizi ko hano hariyo umuhuza ukomeye cyane muri ibi bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntambara iri kubera mu buseruko bw'iki gihugu. Rero ibyakomotse mu nama nibyo tuje kubabwira, amakuru adushikira ubu nona akomeye cyane nuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yasabwe n'abandi perezida bagiye batandukanye guhagarika imikoranire vuba na bwangu na Antoine Felix Tshisekedi, dore ko bamugaragarije ko abaperezida Antoine Felix Tshisekedi uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uyoboye igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nuko ihanangirijwe korana n'iyi mitwe yitwaje intwaro ndetse na FDLR, dore ko bashinjijwe ibintu byinshi gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, gutabaza amahanga ndetse bahonyora uburenganzira bwa muntu hano mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko abangaba Antoine Felix Tshisekedi we ashobora kuba ari mu bihano mpuzamahanga kubera ko bamubwiye ko naramuka adahagaritse imikoranire ye n'imitwe yitwaje intwaro nka Mai Mai, FDL n'indi mitwe yibumbiye muri Wazalendo, baraza kumufatira ibihano mpuzamahanga kandi banamugaragarije ko ari kwica amategeko mpuzamahanga n'amasezerano yasinyiwe i Nairobi. Ubu ngubu rero Antoine Felix Tshisekedi wenda turaza kumugarukaho, mu nyemere duheri ahangaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kuri nyicubahiro Evariste Ndayishimiye kubyo yategetswe byavuye muri iyi nama. Ubu ngubu biravugwa yuko General Evariste Ndayishimiye yashinjijwe amakosa akomeye cyane, amakosa yo gufatanya n'ikindi gihugu mu buryo butemewe, akora amakosa akomeye yo kohereza ingabo ze hano muri iki gihugu atabyumvikanyeho n'abasirikare, kandi arongera akora amakosa yo kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi rero baperezida bamwihanangirije vuba na bwangu, bamubwira ko ibyo ari gukora ari amakosa ari n'amabara akomeye cyane, dore ko uyu muperezida nyicubahiro Evariste Ndayishimiye uyu mwanzuro yawufashe wenyine ku marangamutima aganiye na Antoine Felix Tshisekedi amwemerera ingabo, ariko twatahuje andi makuru yuko ari ideni amufitiye rikomeye cyane, akaba yariyemeje kurimwishura mu ngabo, ariko Antoine Felix Tshisekedi akaba yaramubwiye yuko azamwishura iri deni mu ngabo azamuha kugeza ikibazo cya M23 gishyizweho akadomo. Akaba ari amafaranga akomeye cyane yahawe nyicubahiro Evariste Ndayishimiye, akaba ari nayo mpamvu akomeza gusunikira abasirikare no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero i Addis Abeba abandi baperezida bamwihanangirije cyane, bamubwira ko agomba guhagarika imikoranire iri hagati ye na Antoine Felix Tshisekedi perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko
cyakora arafatirwa imyanzuro ikomeye cyane n'ibihano mpuzamahanga, dore ko bari kwangiriza amategeko n'impapuro basinyiye Nairobi ndetse na Arusha muri Tanzania agize Africa Union. Ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye bikaba biri kuvuga ko ari mu byago bikomeye cyane. Yageze ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi avugisha umushikiranganji wa mbere General Ndirakobuca, akaba yagishijwe inama na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ariko ibi ngibi ntibyaguye neza General Evariste Ndayishimiye kubera ko yatewe utwatsi na General Ndirakobuca amubwira ko nasinya amasezerano nk'ayo yasinyiye Nairobi biramukoraho nakandagize ikirenge cye mu gihugu cy'u Burundi, dore ko uyu mugabo ashaka gusinya ayandi masezerano agamije kuzana amahoro mu buseruko bwa East Africa ndetse no kureka gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. General Ndirakobuca rero akaba yamuteye utwatsi bikomeye cyane igihe General Evariste Ndayishimiye yacaga amugisha inama ikomeye cyane yo kureka gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no gusinya amasezerano y'amahoro. General Ndirakobuca rero akaba yakuriye inzira ku murima perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, akaba yaganije n'umushikiranganji wa mbere Senateri Reverien Ndikuriyo ayoboye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, akaba yamugishije inama nawe yo kureka gukorana Tshisekedi. Bikaba byakomeye cyane ubwo abangaba bose bamuteraga utwatsi bamubwira ko ibingibi bidashoboka, bakomeje kumutera utwatsi bikomeye cyane bamubwira ko nasinya ayo masezerano biramubera ibibazo cyane, bamuha agasopo ikomeye yuko ataragera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane duhindure ingingo. Mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho urugamba rwa M23 rukomeje kujya mbere, ubwo M23 iri mu misozi ya Karuba n'imisozi iri mu nkengero z'umujyi wa Sake aho bikomeye cyane. Iyi misozi rero ikikije umujyi wa Sake bikaba ari byo byemejwe ko umutwe wa M23 ariho wiyemeje kurwanira, kubera ko iyi misozi ngiri kwifasha neza gukontorora umujyi wa Sake ndetse no gukontorora ibice bigiye bitandukanye byigaruriwe, kandi munabizi ko M23 yashinjwe bikomeye cyane mu kuba bahohotera uburenganzira bwa muntu ndetse batanabwubahiriza, bica agateka kazina umuntu. Ariko abangaba binyuze mu muvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka yahakanye iby'aya makuru avuga ko ari ukubahara bikomeye cyane. Ubu rero biravugwa ko M23 iri mu misozi ya Karuba ndetse n'indi misozi iyo ari yo yose, dore ko ari cyo biyemeje guhanganira mu misozi n'itsinda rigari rya FARDC ryitabajwe kugira rihangane n'uyu mugwi wa M23. Imirwano rero yakomeje cyane muri Kibumba, Kanyamahoro ndetse n'ahandi, hakaba hari kwaka umuriro ukomeye cyane hano ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 rero ikaba ikomeje guhangana by'umwihariko na FARDC n'itsinda rigari harimo ihuriro rya Wazalendo, Mai Mai ndetse n'indi mitwe nka FDLR ihuriye muri itsinda rya Wazalendo, abasirikare b'Abarundi SADC, abacancuro baturutse muri za Romania. Abo bose bakaba bari guhangana n'uyu mugwi wa M23. Ariko mu mirwano yabaye ejo nuko uyu mutwe wa M23 waberetse igihandure rwose warabarwanyije bishoboka, nubwo hitabajwe indege ariko zahise zisubizwa inyuma vuba na bwangu. Ku makuru twakira nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe umwanzuro wo gukomeza kudatakaza indege muri iyi mirwano, dore ko byagaragaye ko umutwe wa M23 ukomeza kurasa indege hano zigashya ku bwinshi ndetse no kwigarurira intwaro za FARDC. Ibi ngibi rero abamenyesha makuru babitohoje kubera ko umukambwe uri ku butegetsi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko yahamirije iby'aya makuru binyuze mu muvugizi
wa Kongo. Patrick Muyaya akaba yahamije iby'aya makuru avuga ko ubu ngubu batazongera kurwanisha indege bihuse cyane cyangwa se bahubutse kubera ko bakomeza gutakaza indege ziraswa na M23 muri iyi mirwano. Ubu rero bakaba barifashishije uburyo bukomeye cyane bwo kurasira kure nka sharing bise operation sharing. Uburyo bukaba bukorwa n'umutwe wa SADC. Ihuriro rya SADC rikaba rikora ibi ngibi ntiryigera rirwana ryegeranye, ahubwo rirwana ryitaje abo bahanganye bikomeye cyane. Ku makuru akomeza kutugeraho nuko ubu M23 iri gusatira ubuce bukomeye cyane nka hano Goma ndetse na Sake mu mujyi rwagati. Bakaba baje ari benshi rero bakaba biyemeje kurwanira mu misozi igiye ikikije uyu mujyi, dore ko ari nacyo bahisemo. Ariko umuvugizi wayo mu bya politike, abayobozi nka Bertrand Bisimwa, Major Wiringoma bakaba bagize icyo bavuga ku rubuga rwabo rwa X. Bakaba bari kuvuga ko kurwanira mu misozi aricyo kintu kiri kubafasha muri iki gihe, ubwo bahanganye n'abantu benshi babarusha ubushobozi ndetse banabarusha intwaro. Ariko bahumurije abaturage bavuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo barinde abaturage mu byabo ndetse nabo ubwabo. Ubu ngubu Bertrand Bisimwa akaba yavuze ko ubu M23 nayo yakiye ingabo nshyashya. Nk'amakuru dukesha umunyamakuru wacu hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaduhamangirije iby'aya makuru atubwira ko ubu ngubu umugwi wa M23 ku munsi w'ejo yakiye abasirikare benshi, imodoka zigera ku 8 z'abasirikare bashya baturutse ku myitozo, ku myimenyerezo iri hariya yari kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba nabo binjijwe mu rugamba bikomeye cyane, bakaba bagiye guhangana n'ingabo za leta FARDC. Andi makuru atugeraho nuko ubu MONUSCO yazanye abandi basirikare bashya bo kuyifasha hariya mu rugamba bahanganyemo n'umugwi wa M23. Abo basirikare ni umwihariko bazanywe na MONUSCO kugira ngo bafashe FARDC, SADC, abasirikare b'Abarundi ndetse n'Abatanzania n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu cyo bise Wazalendo, urubyiruko rukunda igihugu. Aba bose bakaba bagiye gufatanya mu kurwanya umutwe wa M23. Ibi ngibi biravugwa n'abayobozi bakuru ba MONUSCO yuko bakiye ingabo nshya zaturutse hirya no hino ku isi zije kubafasha muri uru rugamba rukomeye cyane bahanganyemo n'umugwi wa M23. Ubu ngubu rero MONUSCO ikaba ikomeje kubaka imbaraga zikomeye cyane zo guhangana n'uyu mutwe wa M23, dore ko no ku munsi w'ejo SADC yakiye abasirikare. Nubwo abayobozi ba SADC bavuze ko bataje kurwana hano mu rugamba, ariko byamenyekanye neza ko ibi ngibi ari ukubeshya, ahubwo baje kurwana bikomeye cyane barwanya uyu mutwe wa M23. M23, bamwe mu basesenguzi mpuzamahanga mu bya politike baragaragaza ko uyu mugwi wa M23 nawe wubatse ubushobozi bukomeye cyane, dore ko ubu ngubu biri kuvuga ko uyu mugwi nawe waguze drone z'intambara zidatwarwa n'abapiloti ku rugamba, zitara amakuru, n'itsinda ry'abanyamakuru riherereye hirya no hino ritarira amakuru uyu mugwi wa M23. ubwo ni bamaneko b'uyu mutwe. Ubu uyu mutwe wa M23 ku makuru atugeraho nuko bashinze ibirindiro bikomeye cyane kuri iyi misozi ya Mushaki, bashinzeho ibibunda byerekeza Sake, ndetse ibyo bibunda bikaba biri no kubafasha muri urugamba bahanganyemo bikomeye cyane n'iyi migwi igiye itandukanye yibumbiye muri Wazalendo ndetse na FARDC. Abacancuro b'abazungu Romania baturutse muri Romania ndetse na Georgia, abo bose bakaba baraje gufatikanya na FARDC mu kurwanya uyu mugwi wa M23. Ariko abadepite bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeza kugaya bikomeye cyane iki gisirikare cya FARDC, bakibwira ko cyacitse intege kandi imyaka ishize gihanganye n'uyu mutwe wa M23 bitagakwiye, ahubwo baba bararangije ikibazo gikomeye cyane. Abayobozi bayoboye FARDC bo bavuga yuko icyabagoye cyane ari imikoranire
yabagoye y'abasirikare bashya nk'abasirikare b'i Burundi, abasirikare ba Tanzania ndetse na SADC, dore ko abangaba bivugwa neza ko batajya bahuza ku rugamba. Andi makuru ni uko ubu ngubu Wazalendo itari kumvikana na gatoya n'abasirikare ba FARDC, dore ko buri umwe aba ashaka kuyobora undi. FARDC rero bivugwa yuko ifite ubwoba ndetse irwana igana inyuma, mu gihe Wazalendo ndetse n'abasirikare b'abarundi bo baba bari imbere. Ni nayo mpamvu abasirikare mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi bakomeza kugwa muri iyi mirwano ikomeye cyane, kubera ko bajya imbere FARDC inyuma. SADC nayo irwanisha uburyo bise sharing, uburyo bwo kurwanira kure cyane bategereye umwanzi. Ubwo rero Wazalendo ikaba itari kumvikana na SADC ndetse ikaba itari kumvikana na FARDC ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ngo SADC na FARDC bashaka kuyobora urugamba, kandi mu by'ukuri bobone baba bari no kuri teri, ahubwo ingabo z'u Burundi na Wazalendo bakunze guhangana cyane n'uyu mutwe wa M23. mu by'ukuri ubona ko bari imbere, nicyo rero bari gushingiraho bashwana bavuga yuko bakagombye kuba ari bo bayoboye nk'abantu bitabira urugamba bikomeye cyane bakigerera kuri iteri. Wazalendo irashinja FARDC kugira ubwoba bukomeye cyane, guhunga urugamba ndetse no gusubira inyuma bitari ngombwa, dore ko abangaba iyo babonye rukomeye FARDC isubira inyuma yiruka igakuramo akandi karenge kayo vuba na bwangu. Ayo niyo makuru yaragezweho nshuti banywanyi bacu muherere ijya nino. Utarafyonda sabone manuka muri iyi video hasi uraca ubona ijambo sabone ufyonde ko, hama uraca ubona nakazogera nyine nako ufyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho vya misi yose. Ciao ciao.